atui chikhat bia halkam bantim me he Reverend Dr. Fremangse atua hin chikhat bia halkam banen du mi chu American chawza ni hin law thar he asal langmange chun hia hin biaknak zongkha automatic in impact atua mi biaknak zong ni zul lo ok tha lo phunkin khavial te pol kha atu kan ma khri phami ni zaitin in kha protect nak chutin ka koi nak te khabantuk chen kha khomi sama nan to tul mi chu constitution nan thlang chul tu ta chimna ka gay marriage kha kan du lo ti kha ngan tu lo asan kan ma chachin kan to thai mi chu himi kau ranin ta chimna ICBC slen mo ICBC membership kan pom mi chu chuwek asi chu sin member adu tu kan constitution pom tu polong member lu thei si tia constitution nan to ding so la kan kau ranin kan na tuan mi chu nayok na kan toi thidum na kan to mi kha nu na pakan mi pap ka thang lo kan to thei mi tia constitution nan ngan slen chimi apom tu long kau ranan lu thei kau ran dang member selo mi pol kha thanga kan ni kau ranin nayok na kan to sak thelo ti mi chu kan ngan thei mo zo manin ta thêm là Muslim Polin nan biak ina thidum nak lo dil sala nan du lo le na constitution right nan nan man chuna constitution in kami kha nan man tha te nan ngan specific in thidum nak to membership to akan fiang zan nan ngan tun chun biblical principle kha bible back in kan pom sin nan ti long kha nga lo asan bible back nan ti mi kha definition kha currently tu fanga pastor senior pastor mo pastor team poli san an nei termi an le lin ban tu khan kan ma hi bible kan pom mi sitia chumi apom tu long kha kauran member an sitatia nan simslen kami kha ubadi legal ground nan ma kha defense nan to themi sin chusia kha khrifa buni constitution la bylaw atu ami khate tuan pin achawza sina submit a hawmo silo sile kan ma ni thla khatakhan kan chia so ko lai church tampi chu legally in chawya matpung tin min matpung tin ne lo mim ta thimna 513 sin nan ne le chu state government le federal government nan submit to bylaw constitution pol kha chan chumi khal kha IRS sin chumi to tu pol kan lo pom thelo timium lo yang tele biak nak chu constitution and freedom impact mi sidiga zo cheu freedom of religion timium chuna chun nan ma definition nan to mi kha fiang zet ten ngai hu chun khamya kaurana member chwek long nan to thelo timi kha IRS sin an lo reject thelo chuna nan ma constitution kha chau ya in state le federal government level agency IRS kan lo pom sak ding mi kami si kan lo hoi chun adang dewa koram election ko nga te kol biak nak ki phungki pol hi vote thak thai lo ti se vote thak ding se lo ante e kan ma khri phami hi te pastor te hi te jiang tin bible in ati chun khatavek khan politica vote thak thai pe mo ti kha Bible into kani krifa poli good citizen kan siding kan zir mis government authority to patiani tuan vo pek men si tirwa to America tla tu kandung kha 30 millions Christian vote thenum chumo chimilaka evangelical conservative pol million hlei thum lai vote lo tu num ti si chimirwanga an vote lo diga andu lo mi kha lal an tuan diga chun president lan tuan diga chun andu lo mek chawa dan kha tampian to chu slom ta timna same sex marriage vek la kha conservative pol poli andu lo mi pol kha president tuan diga chawa dan an lal diga chun an tuan chuna chun krifa good student pol kanza ten vote thak kan tuan vo si chuna chun vote kan thak theding kha club for room si chun pastor polin le Buddhist monk polin vote an thate thelo timi chu an maram constitution is zero sigo chuna America rama chun pastor vote an thelo tim lo asina in pastor polin pulpit parin pari pakhat khatra camping an to thelo pari candidate pakhat camping an to thelo timi by law chimi jan de a government fire tax exempt kan sidiga mo public organization kan sidiga chimi kan to thelo chimi telong avot thelo timi chumlo sikan rom tok longoi chwek kha ronak na ne ro tampi longoi chen to solo program se thank you